sebam DL go fu se wa se kutu sebam DL kase body hinta no ne pa ho ntoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afi to make an share yen. Ewo Facebook and afinsi YouTube na kasebono. Yemfa emo enchiremu emfa ensomo. Yensha kasebona se FM free omampeni akache. Na Ghana for bekaya. Na eye osana bosom etwa mu ni da na etoso ensia na ye wuku ada ena o man yenka bia nhyem de yetia ne se ewiemuhyan ena wiem papa sa a ekọ boase akwakodi dwuma hwe se o man Ghana efuma gudi anipa bi enam koti kwan so etu se be ya o man Ghana yenim begu asinti aban yi dwene ho se obeboa bodo ho moden a ema osuafo no hwe o man Ghana yensa ase yakwaye ene efuma gudi etuo so o man Ghana manu kran se na kopie mu olempela bato mpesua so a oye wono mbahye betwani ne den ede onim nyamfo Emmanuel amakofibu a edi kan e boase ne potem ekotwen ye edo kire mu hwe mu se ene aka ne na openipo no ye ohwe o man Ghana na ho bambo ensem so Dr. Edward Omane Buama ni papie kan ho ba kopie mu na ja wakokobọ ka oto ne ma akotete nipa kokyekere kwan do be fa so a yebetu efuma gudie ekwan paso na fofu ya ntoata na wadwade abamu a eye helicopter omade kọ no ekwokonye nkwanhia me nipa mako nwotwere mu nyina wo mu no ba kompo entimi anka na no na Ghana mampani John Dramani Mahama ebo no homoden ebo o my Ghana photo samfo Dr. Kessel atoba force no hwe sika sam so no enkoko gina mu Enquires defense minister na mmọmọden atabadwako so montra se hwehwe mu hu dikudie ntenam so a sankwanhia no ekokosi ye na endrata ena o man Ghana make say acting minister for defense a no kran so oswafo a ehwe o man Ghana sika sem so Dr. Kessel atoba forcen ade hwema hodo a abadwako na ye efa osana bosu metwa mu ne da na toso nsia eyesa iwiemhye ekwenye nkwanhia ne nyina de kodan Ghana mampani John Dramani Mahama ewo mampani akache soro wo monye hwehwemu ne nyina ye krato na omankasa meka nkyere Ghana for de kodi enam so a ema sa wiemhye no ekokwenye nkwanhia na Ghana for beka ya ene titira ne ntini pina na sa wiemhye na muwo ma nkwanhia ni si ye no mu nyina da ba kompo entimi anka enipo odikan na ye Dr. Edward Omane Buama wanya ne baby kura kan no ye minister for defense no hwe o man Ghana ho bambo nsem so Dr. Ibrahim Mutala Muhammad no se oswafo hwe ya tena ye ana afi nso abefo kwan fa so edijuma metre minister for environment science and technology sanso na onimnyamfo minu eye Munilu Muhammad eye Limuna ono so na ye acting deputy national security coordinator ohwere ne nkwa Dr. Samuel Sapon no ye vice chairman edema NDC amanyuku no ana Mr. Samuel Abuaje akane okopere say kwakwakope mashebedwa kunwa metwe former parliamentary candidate ana fi squadron leader Peter Bafemi Anala no ka hubi ana flying officer Manan Twim ampafoso no ka hubi na sani pa makoma nwotwe ba kumpo entimi nya nitire entimi enitim na meka se de Ghana mampeni John Dramani Mahama Nsaka hwehwema wudo abadwoko na ye nyina nda meka se mpempren o mampeni atena ye osofo no hwe o man Ghana o mampeni edwumadie suo ebo ho amane ye onimnyamfo ofosu kwache meka se wode mugusom ne tinsuanso ahodo nam so a ekofa saa ewiemuhye nkwanhye ne bae no etutwa tie hyam say dear o madwuma kase bo so ne mle no nsia no ye beto beku ni mfa no de nyina mu kirema beto so monwa de ente nam so masa nkwanhye ne kosi ya nipa makoma nwotwe ba kumpu anka ye de mu kirema beso mo
enumre emra fandes ni nyina mpanifo ada na di ede ato oman anim. Yentoa kaseyebone so na asantehene otumfo se tutu otosumienu ayen hyehye se eye kwasiada obubu obosum ni de toso aduasa ene adwoada eye opanima abosum ni de edikan e won fimpimienu ni aduonunum ni mu ana cheso obebomodin ahwe sensiesi a oye ede afa eye boko ahinsie ho ntokwa no odini na ede ebeba wieye na statement no efi menhia palace ebeto odwa eye adwoada obubu obosum ni de tosudu e won fimpimienu ene aduonunum yimu ana ochie ma eye na mienu ode esi hoi ehuhia pansa asatehene ebetimi abomodin ahwesa asumdue omope ede ama eye kusasi ni mamprusi no enu no betimi abewie sanse eye ade akasakasa no acheye pa e wo montem sanso ana okanfo eye nkabom de ne ahofama acheso munyaye e wa bre a oni omuhia isa ne ebe ya obetimi ahwe sensesie no ebetimi akoso na ohye ye omuka biewo mu nyina Enquires omomodin ahwesa asumdue no ebetimi akoso kopim se odi sensesie nyina ebetimi ede abawie na santehene bomodin ahya eye nsesie na se ofowinso obosome wa fiweye mu a oni anamusifu a ebi efri boko ebi free eye kusasi ene mamprusi ehia ya ene eye ofowinso obosome ne de toso aduonu wotwe ekosi aduasa ni mane ombomodin ahya asese ombetimi aye nsesie no ene ombomodin atimi etwesan yomusan fi ase eye kotuni ma abosome ne de toso eye dumiensa ewon fimpimienu ene aduonunum achesai asantehene ehu ni se wo so obomodin a no otimi ene omokasa se ne be ya asumdue ebetimi akoso ewo boko ene ne mpotem mu no bia beja tum se eba boko ne ne mpotem a yade a busumi bechesa chentokwa ne de acheye papa chese mentemi ho asen eno nam so ama nipa bebre na etimi ahwe omokrasa anso ana omudi curfew na de atototo se ne be ya asumdue ebetimi akoso wo honom na hwese ne nipa ewu esa mentemi ho ase akoso na chewo so otimi bom ne homodin asa asumdue ebetimi akoso wo ho Yanto akasebo no so na Ghana fo bekayam Ghana mampeni John Dramani Mahama emra wohuri ginasie ene asimpie so ebeye o Ghana mampeni a otoso eye osan eba ne mpre nu so biewu no na odoto o Ghana nim sei oman enipa bi enam koti kwan so etufu magudie esei o Ghana tenaye ye nakwaye ene nsu ahodo a etwe ye ho ahia nti enya de baba na ye adwuma kram na oba yepe ene odi good board edi ba ye so montena se na efumagudie to oma modin ahwe se obi obeto fumagudie bia no obenya tumi krata ebedi adanse so simesi wei Ghana mra ma ne ho kwan se onto fumagudie na wono mu kire ma meke se abedwoko amotena se ehwe Ghana good board so adwumaden yi pa o maka bom ene good board task force for NFN so national security operative etume kwa kwachi nipa ma akwadununum a wonum nam kwati kwan so Ghana fo ka ho ana abrofo nso a wonum firi Ghana ha na mu nipa pi e ka ho bia wonum enam kwati kwan so edis ka kwa ho dwa enane na nyomani eto good wo mayi mu a o maso asiye pam na mna mpanimfo echemre ene sentrefo di nkomo endrada the deputy chief executive officer at the Ghana Gold Board eya Richard eya nukweku esqa echiremu a se nipa mako edunu ma machi wonu mu no wonu mo che wonom wo bla hwehwem ma papa beto adwa ewa meya ahodo mienu dedi kan ekoso wodome pillar 2 de toso mienu nso eya koteman achemota nka parliament mu na mokwache sa adihyen na mpenefo chembo ekohura mu no edi kan wonum enya 64,000 Ghana cedis ana afinso eye $dollars inso 112,500 ene ye sikapa cash na enkofo ikitekita omokwaje ni nyina eno wachi ene gold body anase gold bars no edoso papa ene sikako ene ye hyenhyen ikitekita adihye mo modin akwaje ni nyina edi from nsem se o mane ye wo mra untumi fa ope enkonkoto fuma gudie wo mra woni tumi krata na Mr. Richard kase mu na o kire se sani pa machi wono mu ebinom ho mama ebinom bear ebinom so omuguso ehwehwem dia for nsem ho ebinom so kura mpodie omduga kwagina court ene wono madi pam na good board empenifo say yanka nkyere Ghana for say wono mo na no bia dabi wono mate Ghana for sum ekwan wo da nipa bi efa so diska akọ ho dwa wo mayi mu a
Ghana boka femfram na nipa bi ditemen de omonsa buru mafuru so etonyum wo manyim ne senti wo mekwa so aboa ma man Ghana mra ya adwuma na wa wonim wafa koti kwan so akoto sika akọ man ene dantoa wasema odi nsem sei etin sentrefo anim. Retrieve 8 gold bars concealed on the premises, various gold trading agreements, assaying report and receipts, 112,500 United States dollars, 64,014 Ghana cedis in cash, and 2 sidearms found in the possession of suspect Clement Aglago and Emmanuel McAddy. Preliminary investigations confirmed that Legend Precious Metal was operating without a valid license for the Ghana Gold Board. Evidence also indicates smuggling route through neighboring countries and fraudulent schemes targeting unsuspected buyers. The following individuals were arrested are insisting in investigation. If you are arrested and you are arrested for engaging in these gold trading activities without license, without authorization, no particular, no call from anybody will save you. And that is the approach with which we work here. We've not succumbed and we will not succumb to any pressure. Any awuti yono na ye deputy chief executive officer Edema Ghana Good Board nidin ede Mr. Richard Nukweku Esquire ena wote ninkan. Yentwa kasiabone suni da so agya galamse hu sensema na galamse ni pani a yefre no Idrisu Zakari dodo na afre no eye yaya eyade a police for etimi ache no ewa bra omukoye operation ewo bunsu na yade obo ne homodin asa nipa oka no ho omache no obetimi ama musika kakrasa ne ebe ya omubegya nhwehwemu a omo ye ede afa adwuma oye nina ho na mba omodin a eche no eye adjuada obubu obosome ne de tosudu ewo mfimpi mienu ene aduonu num nimu beye numre no nsia ba pa ho simani nsia a no ye na agenso ne eye na mosfo ebetimi ahia sane ebe ya eye ni juma omo track ne beye na watwi bebre ni no mbetimi ejai na officials no echiema ya dia Zakari omo dada na so mbomodian no mu hia esanse ono no omo hu ni se wa ye na agenso obetimi aye bibia sane ebe ya ne nkrofo omache wo mo no obetimi atweska kakrasa ne be yombe jaom na cheso no su ni dwumadi owo di omuye mu hwehwemu no ombetimi ejai no mo su na yade omode adada nse ne be yombetimi ahia no ometimi ache ne sanso omaye hwehwemu ahu eye galamse adwuma oye ewoye Osino residential area ni mtim na chese so obomode ana oba na omunsa etimi asonimu na eye na mosfo obomode ahia eyom dwumadi na se eye obubu obosom ne de tosonson a omokoye Zagari eye galamse site ono mo omutimi kwache ye Nigeria fo be ye aduasa mienu sanso ana Ghana fo enan eka ho achese omo anomo buama galanse adwuma no etimi akoso na sisi ayi de eye Zagari de omo bomode ade na Ghana Police Service Force omo momode ahwem se ne be ye hwehwemu akani na no betimi aye Yanto akasiebo no so na yemfa ya nimfa nkyeremwem ewo man Ghana atemuo ensensem emum na Ghana fo bekaya Ghana mampeni John Dramani Mahama oba yi eno de betu dwa sei akane otemuofo peni edema oman Ghana ye mame Gertrude alaba isaba tekno ne mode bonsweni so beto akoso aye oman Ghana otemuofo peni nti ene yemfa nko yemfa mra yemfa nko yemfa ya asagro otunu se banche omanyim na no akina Ghana mampeni edidi fufura beto abonten Justice Paul Bafo Boni tia ba bonten so no ene nipa wasafata se oman Ghana obetumi aboa na atemu nsensem etumi akonkan ede ama oman na no kopie mu ababedweku oman mahye bedwa ate a bo mmade atototo adehia no ewo mna aban abo udin se besom tototo na no a no pani kasa mu na Justice Paul Bafo Boni ene wode tudwa se edi ba bia Ghana fododo na susu se ubo wura mu atemu nsensem a ene epro ne kankan edwira oman Ghana judges ne se hire enya se mukuma akram na okirem a o du ba bia ansam ne de ye pi yompo ebi ye no krepam emna openi ne kopie mu wa Parliament Appointment Committee anim ena Justice Bafo Boni ekirem se edu ba bia eye nipa na ye adwuma oman Ghana court ahodo ni nyina asem di bia ahodo ndi se de etie bia na nipa so de wo ye dan a obenya nipa bia otese Ghana ni ebia te eden apone kankan ne de ontumi nkase bi nkoso ewasem di bia ahodo na wo kirem edu ba bia asem yo hono mo etumi cha saa se obi di asem akọ court ekobra
kwabra saa bon se nipa na pa ba na afia asem no kura no na nko bio no watwa so na ekire din o kire medu ba bi nso a bon se nanka obi asem ato no opese ohu judge pese ohu otemuafo na nka ne twetwe nkoma ohu da ene be hu an wakwa kohia na yire protocol ye se bia efe ne protocol ene na wakwa ho na de akwafa na danfo so na de akwesi ne mpona so na de akwesi ne nua bi so saa be wi no watuatua sika bebre na asem na kwaku o kire mu a saa ne ma ne yade ha adwenti enka bebo na nka judges no wasem ba na nka atuma ko ho temuafo no prekwa nka bebo sa be ya saa pa ne kankan ho do ekoso no etu betumetwa wo man Ghana yasem ni bia wo manyim. The judiciary is as corrupt as the people who man it, and the people who man it are as corrupt as the ordinary Ghanaian. The ordinary Ghanaian goes to the bank and he is told that give your money to the teller, otherwise you may have your money stolen. He goes and instead of being in a queue for just 2 minutes, he sees somebody sitting down there or somebody recognizes him and says, oh, I'm a teller. And then he takes his money to go and deposit for him. Before he's aware, the man has stolen his money. The ordinary Ghanaian goes to the courts. And I tell you, if 100 people evince the intention that they are going to see a judge because they have a case in the court, less than 3 of them will be able to go to the judge personally. They will go through his girlfriend, they will go through his wife, they will go through his friend, they will go through all kinds of people. So anybody who they think is close to the judge is game. Adjoa Agyei na justice Bafo Boni Kasemo and wasan atene say. Edum pempenso pia. Obete na bia circuit court we watumi ahye say yemfo obi konkotum emfie be ye miensa de akwa wi abode duro baako. Na obi tenkana ne buafu wadwa saase na obi akotu banche obi akotwa abode duro baako pa na mode ne kotum mfie miensa wo mra obi adi bone pa na magya no o kire mu ahwe Ghana for pa mu nim ntira wonim bra obi abra wakura na se wono masikua sa be poso agugu sunsu amabode na bo enkokotwa koma no sofo akwaje mpaebo na obi akotwa saa no emra akuani ne ye adwuma na obi te damase akwankwanu ase bodame na obi bode aba na akotwa bode duro akwakodia na we say ya sentence ne say 3 years a we say yetirim ye den o kire ma da bi kura na de ba kumpa twa ne nsuru mu ne say wo ti akwankwanu ase abrewa ya sikua mabode yaba ukwa kwatwa mpo so okwakora bodo no ntwa ntofo mo no okwatwa eduro no wo so ntuma kwana bode ni si wo no ti abrewa no ko no se bode ne tua so obeka kwatwa betofo na duasini ne si wo na ese wayi ne suliya o kirema ha dwenye pa ne senti so bi kwatwa obi bode duro ba kwa de said obi akwa wi obi ka wonka bepune mantem de yenya nsansam ne ka obi wi abode duro ne kwatwa afia se mfia o ha kra yenya din fi sabe kweni nso. So while admitting that there are some people who shouldn't be there, there are also some people who are there because they have to be there. And honorable, we are always talking about a bunch of plantains, a crate of eggs. My mother is a Catholic, was a Catholic. I always tell this story. Her mother was a Catholic. And you know, these old ladies, how when they said, in my time, the Catholic priest was a white person. So at the end of the year, my mother wants to go and then harvest a particular plantain that he has nurtured over the year. My mother was going to the farm every morning with a bent back. This young man was sitting under the shady tree in our place, we call it Enquires, playing drafts. Every day my mother passed by him to go to the farm. Now, 1 year on, it is time for harvest. My mother wants to go and harvest the plantain to come and give to the reverend minister, the white priest, who speaks Latin. And then this young man has gone there. And you know, when they go there, they don't cut the plantain. They move it from the top. So my mother will walk all the way to the place before realizing that the plantain has been harvested. We sit in Accra here. When a magistrate at Gosu decides to send the boy to prison for 3 years, we sit in Accra here and say the man stole only a bunch of plantains. Do you know what it means to what a bunch of plantains means to my mother? It's like stealing your car. You see? So, I mean, there are so many reasons. The magistrates and the judge, they are trained. They have, the sentencing guidelines. They have them. Adjoa Agyei ana justice Bafo Paul Boni kasemu bi no chire mu am edum pempen so bi no obi nya asem de ne ko eyasem di bia on de ni pei ye de na ko police station ye ma ne be no nko
ana wo kire ma be conditions na na doso obi bebre saa oni kamafo obi ho ane de ne bone a wadie ne safata se ye de saa be ne to ne tiri so nanso obi ho atum se wadie nyame anim ne kure ni ensa mfata kura na se de ato ne tiri se nipa ne ba pra onya bi na ese ne ho ache no kire ma saa ne ma no so yade a emo my Ghana ene atemu nsensem go manyim. There are some people in the prisons who have been granted bail. Actually, they have been granted bail, but they are still there because they can't meet the bail conditions. And not that the bail conditions are too high. Sometimes they are too high. But in most cases, they are not. In so many cases, they are not. And so you find somebody in prison, somebody on remand, who has been on remand for 5 years, 3 years, 4 years, 5 years. And those of us outside will say, hey, if this man had even pleaded guilty and he had been convicted, he would have spent only 3 years. But because he pleaded not guilty, he's on remand and his case not being tried, he has spent 5 years. But that is not the fault of the judge. If you appear before the judge and you say you are not guilty, you are guilty, the judge says you are released on bail. Ne kwa mu no ena justice Paul Bafo Boni kasemu bio na wo kire mu am. Sesi yi de ne mpa e bone se Ghana appointment committee begina tumu. Na mogini tumi se pe oba o my Ghana obebo no homoden aboa na atemu no o matretrem sa o my Ghana semni bi obetretrem ma na komyam yahodo pi se be ya atente ne be fa ntoma pa afra ewo o my Ghana. One of the things that that is there, but it is not really nationwide, is the e-justice system. The e-justice has been introduced. It's been going on for some time now, but it looks like the e-justice, which is supposed to help us in so many ways, is only within Accra. And also, even within Accra, it is within the law court complex. It is my hope and ambition that we will have a rollout of the e-justice to all the regional capitals by the time that my term is out, by the end of next year. All the regional capitals. The aim is to get e-filing, e-justice to all courts in the country. But that is a long-term thing. Any awoti ye aye justice Paul Bafo Boni openipa Ghana man peni aboni den say empenifa nyin ntum na onkonkoye o my Ghana otemuafo peni. Yentoa Kaseboni so na tememufo omo wa esumeja no ewo Bekwan municipality nim ewa santimantemu eni agiye pa esanse yade asese no mutika sem ne omudwede ho sem ebekoye ewo ebra ya Mrs Mary Entry ono eye krombani ebo omodin abebie 38 units ultramodern market complex ede amawom na yade abra mu bie ni no nipa bebre na behia mu wo honom ebetememfu adwadifo a wo honom sanso na nananom ahemfo ene aban mu mpenifo ni na ebo modin ebehia mu wo honom na MC Edema Bekwai eye honorable Isaka Sala eye Salifu ene esumeja traditional council for anebo eye Mrs Mary Entry ombo modin etimi ese eye 38 unit market eye complex ya omode ma wom sane ebe yom nso no dwedie ebetimi akosoye na omu chema ya de a osi se adwai ede hye ne papa eye late openi Kwame team eni oba pani eye Adjoa Agyei esanse eye ade ono nso no esi na cheso ne na wofo ye omato na nanom awansie doi ode be hye omanuonyam ewo eye krom honom na bomodin ahwe se ne be ye dwede ho nsam so no betimi akosoye na mabunu ene man so wo honom ebetimi adnya adwuma atimi aye se kobaso makofa ne ma betimi akodwom honom akoton hote honso afeye pa so moko honom a banbo ho nsam so de betimi akosoye a obomodin esi ede ma wom na Abraham ne nsɛmtwerɛfoɔ atwetwe nkɔmmɔ na Miss Mary eye Entry ekasa na ochemu sɛ yade a order esumeja eye traditional council for sanso ana Bekwan municipal assembly for ase omo kabie wom nyina na yade omo boa no ema sa project we otimi ewie nti de obeka ne sɛ asida PSA no de ma wom na domasiye pan so mata na chi na mratinti we no watimi abomodin atimi na ni swade hu no atimi abem na ochemu sɛ yade a obomodin ahɛ sɛ ono so ni krom honom no impuntu dwuma ebetimi akɔhɔ no de nyonyam hye de ama na wofoɔ enu nti anosi eye 38 unit market complex yi ede ema wom
black one is and a black one country number man. And I'm a friend and another me. See that the baby me pesa me and no one am I. And the other is oh brown. No one about me, yes. Eni ya wuti ye eye Mrs. Mary Entry. Enwechi ana honorable Isaka Salifu eye MC edema bekwai enso ebo Mrs. Mary Entry abasu ye baba so etimi aye na hofama ye so obema mpuntujuma etimi akoso ewo mompotem honom esan so obo omodian so edi aban no ebembe meme no sanso ana ye omomuka bi ewom no ehe so mbetimi aboa na mpuntujuma etimi akoso na ebo omususu kasema etimi akoso ye na chese waya de ye pa esan se sa market ya wabesi edi ama wom ye no so beboa ma 24-hour economy ya aban edi abasa na ebe ye no so beboa no eya de abehwe na chese adwuma a mo peni na no mo so atimi anya bia na no so ahwe se eya omanpani John Dramani Mahama ye na ni so ade hu no ebetimi abem aban ba yi wo common fund there ba only 20% eco DLFM 24-hour economy market hwehwemu actually say Ghana for asante man ye pegadi ibedi ne yede titi emma ibedi ne ma me no mo de hwe yen enumti na anu nkra ya me ko ye no the 24-hour economy market mo titi ye ne ko fa enu kyerɛ nkaswo faso maye ma me ye ba ye wo fase wa dwi ye ho na wadi iga abrɛ ye ne na ya de sombo esere bibi biara sanse oba ye no chiche sika akasa abrɛ ke nyina nke de awie na so na wadi ga abrɛ ye betina mo wadi ga na kakra ye benya no ya boye ne ankasa ye bra ni gidi ye se sa de e be ya na mo a e bra woni wi ase kra no ye nyina ye de beka e de ye sua fimu afoforo ne ye se ne se na ye de pese man kumenya me ya nwene ye nko ayo e bra no no ye be ye ama afoforo anya wo e no ne nyam so mpa obi ani wa wo so nyame a se bi okon si obo nyame ana wo nyame fufu na se de tiro kan se wa anya ama wo nia na se wa anya ama e se nyame sum se wo twa ne se wo ye obi papa sa we ne pa de mamu ya na ke sa wa ya manyame eno ne nyam so ye ne sire ne se ye ne wukro ma nyina de ka to de meba da bia yim san se ye ha ne edita wo badru man te bo bia ne to banchi ne to bo de wa ha da bi en ne nyam ya da ma ye ne wa gwa to de ne nyina no ye fa mra gwa yim na ma gwa yi entre na ma gwa yi enya ho ka ase ma mary so twam no wo hu se de ana mo tu ye no ye se asomwa ana be Kenya no ma wode foforo abeka ho ana na be Kenya foforo wode foforo abeka ho ye ni dwa yi ni na ye ni igana so mfaso ye mo ho ban e manchima no mo so bi so mfaso wa bra ye ni mo amen DLFM 106.9 Eni ya uti ye eye MC edema bekwai eye honorable Isaka Salifu na manibo yen semtroni Samuel Ofowibuaten ana de besomye Yanto akase bono se nkoso anyire mu wa Sante Mantenum na meka sei kejetia Petty Traders Association ku no ede adesre ede ato otumufo osei tutu a otoso emienu Asante hene ana afinso His Excellency Ghana Mampeni John Dramani Mahama ana Asante Mantem suafo Dr. Frank amakwa hene oniminyamfo ana afinso kumase eye Micrado mechire kumase meyo oniminyamfo Richard Ofolui Agyemai so omosere wono mada eno animu yada eye stores ahodo a empenimfo eje ewo kejetia edwadata nim phase 2 no obesere wono mo so nkabomkuo no obi anya omochefa nam wono mo so nya sika emfa hwefiem na nkabomkuo yi echiremu am ene beye mfie pini ene kuo yi ma ehuna manne saa ene ho kire pa ehwe abokoto to amadada so ne bi na aka wonom efrisem ebe na mo ye adwuma ewo old kajetia terminal ho no no wo mo kire mpenifo aka so ma besiesie ho nti wo mo modern into free dwanum etu free mu kama efrisem pese mo ma ho kwan ne dwa no ebebe modern kajetia market to mo te ase sam na jwadifo akire mu sem mpenifo be ye mo afiri wo pere mbo modern a wo mo ka biewom mechire Kumasi Metropolitan Assembly kemefo mpanifo ehye ase abetwetwe dwadifo ne nyina den ehye mbo se mu wie pe ene kajetia igwadata no obi abenye baabi atena etimi ade ni dwa no nso yen kakra de kwa kwahwefie na mpanifo akire mu a
omu wie phase 1 no e kire din members ni nya bio ene ye Petty Traders Association fu no tese amfa omu nya bi na nekuo yi mai omanya ba bi ntena na omu ho akire wona mo sam na mra mpenifo agye mra wona mo ne deal amani boni etwetwe nkomo ena openipa the day ate Mr. Emmanuel Kwaten Elman Association one end of year gathering omu nhia mu etwa to okra wa fi mu ena chairman ede mekuo no Mr. Emmanuel Kwaten echirema in fact ekuo na bro ahokire fita omahu na mande papa edu ba bia ombete ne say ka ba na ebo omoso aben enso oto a na egu omoso ewie bo na hye omabre pa nti omosra da perifo yi bi mfanfa ho na ochirema ade hye omaso aye hye no etu ba bia de ombedi mpo eden omabre sa to ombesre Ghana man pene omka biegum omamodin asay phase 2 no ba wie ye pe kanesi eye kajetia market no Petty Traders no obi anya ba bi nkotena no ni dwa wona mu kirema omabra ya adwuma ma Ghana so anya sika omutua to disegwa no penifo wie no manya so mfaso ba ha omuyipa fa akonya yiso na ye de ato na nhia kotokofie yewura na asa etu nanim nada Roma na ato omampanyini His Excellency John Dramani Mahama na afiso ala beto regional minister owura Dr. Frank Abuakoyene ene owura Zuba mayor Mr. Richard Kolibodi Ajimai ene mpanimfo aka nyira omuka bia ewo mu se omada Roma omomwa ema kajetia Petty Traders Association yenya ba bi papa entina ne yeni edwuma se ne esena efata ebe enfi adunie bre ba se omobeye project aye kajetia Central Market phase 1 project no na ye adwadifo ayedi edwa ewo kajetia terminal no so no kwasem no se aban eba betuye no woye registration ema ye nyina yenya agidie ne arehemu se ye wie dwumadie na ye besan ababa no kwasem ye no ye nua no mu bi enya akonya ebai na so ye mudodo no a na enya akonya ewo trabre no emu ye de beto mpanimfo no se omada Roma phase 2 ya omuguso ya omu ACA omu wie a omu ncha omu ni me kajetia Petty Traders Association isanse se ye hwa ye nua no ma ya maame mo mrewafo sabi musia akunafo nyanka single parent ahodo a omo edi edwa a bisa mre wie ye omo anya ba bia ntena na sabi yakusabi aburu enkwanche na omo ti a omo edi omo djuma ensu otu a omo tim awie ba omo tim kan kwa na eba betwa fa omo so a na nyina no enya de a eye asem papa enu nti ya de to mpanimfo ni so omada Roma nyankopon ya adom no omo wie next phase na omo ntwa omo ni emehwe ekuo a ye kajetia Petty Traders Association na ne kwakura mo no ene jam training etima kejetia Petty Traders Association kuno Emmanuel chirema owani sumpa se ohwe asante hene opemso otumfo ose tutu otoso mienu a oye obi a in fact odoni pa nyina pepepe ohwe ni panim webunaten ono no se de otie bia oto ne santi otumfo wa ye bi pen edi kan emra mpenifo wie phase 1 no obeka ese kwem mfa som chechi dwa no anso ni timpenifo ntase hye ni yi na moa na okirema asante hene ba mu a asomdwe beba na dwadifo ni nyina obi an bia kwatena to ade na sentimentem se dwade hu sensem etimi akonkanen na okirema owogidie se kejetia phase 2 ne de nyankopon ya na mpenifo wie a penifo beboa ema de hye mu ya dwadifo pi na titru ene kejetia Petty Traders Association ko ni ma womanya ba bi ntena o maso aye hye pa no mama mo kan obi anya ba bi atena maboa mekuma se adwade akonkan no maga na so afaso anya sika e de aba man ho bra gidie ewo gidie ni arehemu ewo asanteman ewura emu na asa etutu isan se ya be kaya afi asase somewhere February mu ena wode ebeto ya se ekwan a phase 1 no efa aso ampanimfo efa ya o mo cheye no anwie mu gidie ewo gidie ni arehemu ewo asanteman ewura emu na asa etutu isan se ya be kaya afi asase somewhere February mu ena wode ebeto ya se ekwan a phase 1 no efa aso ampanimfo efa ya o mo cheye no anwie mu die anwie payo ne sa asunti on pese second phase no on be ne sa panimfo make sure say omo ama register omo di wo data ni mu no omo be che dia ma omo mpo ansa no mo di bia ma obi owo nche edi sa ne ma na yewura na sa etukura wura eka ye no eno ne ye gidie ne ye ni daso ene ya hotofo as kajetia Petty Traders Association ekua ye duly registered
our registrars general's department. 106.9. Yasadia as a Kuroma as responsible citizens. They were GDN and Rishemu, our Autoswa, our Yurana Santini, our Sama or the two down. I say, Omuya, here be a daya, and Panufuabe, Ache, Amayaso, the Asayan, Yasaka. I don't see a GDN and Yarishemu Nano, Ejina, the Santamura, Nasa to Krura, the Otiku Ricare Brare, Akonaka Siaso, a Kayano, a son, and I'm a GDN and Autoswa, and Yarishemu said, Omuya, so the Omocha first face now, near maybe Uncle Ya, watch, where the Omahana or my ye, normally was say, I or Ama, Ubia or Safata say, we never beat now, I register and the demo data Subiano, and also any Babiatna. Any I would you know, and the year, Ochitreni, and SM John Trenny, at ma, KJTia, Petri Traders Association, could on a day at the Mr. Emmanuel Quatain, Naman Boy, Yamani Boni, Samuel, Ofoli Boatain, and the different Asante Mantemo. Abesumi and Yena we so Nayan can come adventure hotwa. Mode Abesumi Yeni be and fa emamum. Na equia moa boatain eden samnam no chiremu say our the free Abrikuma Central. No I say glorious happy birthday to Jennifer. Apane aka Queenly. Was yanku punchra upon our da we no enyes ronko na Rebecca Safo. On the other no the buy you. Na was say what here live the free shaman Zenu Crocodile Base me das me offer sena Sweet Elizabeth Yabano say good afternoon my handsome gentleman and lovely Sikapa. Aya me so for love ni bi kan na me so me ye impa na ba. Was news in your enjoying your pa na Sweet Betty ni Edif Lebanon zone 4 me da say Muhammad Prince Edi Abano say good afternoon Nhyiraba ni Adjoa Agyei Sikapa utie news no live Edif Ligomwa kokofo na infa de ka say ebo no emu oda pa sa no ma no kirema saa wie mu hye na ekwenye nkwanhye nipa nwotwe wie ne de adabraka penifo mo na hwemu na mo ka ne no Ghana fo nyina hu de esi ye potre free say ehu hia pa na Kofi Parliament Edi Abano say happy birthday to me. Here is another great year ahead. No so tie live Edi free akuna bobi kuma apa Kofi Parliament ni Kofi yakupon nhira opa na onye wa woda ne kese onti de mu fanche otanfo tata won pa no sum na twifa atanfo so na kokoso a na di nkonim we yedi mwate ya nhira opi Kofi Parliament kacha de sha mu aguna bobi kuma nyina asa mechia mu nyina na Richard Ahwe DJ Ghanaman ni odi bi aba ena wase ade ayo Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ka se bodi mu ode sei emu ode sa no man na DJ Ghanaman fidie ne so Gwetire station wa biatum ya minhira ye na adwumade an ye bo a ye de som o man kana na Barbara Kranten ya mane boni asante mantam kirem se DLFM news can promise and Sikapa ohwe live edi free kwada so na me wo fasi we oh eno aka kirem se mitiri hu sakola ko se no fatam pa me hwe mama mitiri hu amfu bio na sa me wo fasi we ade am ye be ye no na Boaten Samuel or say best news ever greetings to Honorable Dr. Nana Abroso inside Prisia Himan and Nana 2 na Abroso group of companies same omu nyina beti ya menchira opi so adwane life ewie na dole ya jewe je dia bana second promise please how are you doing me ho ya pa zia me yimetre ho no enframa nam ho no in fact endo ameda akra mudum light nkra na asa na metri ho no de bibia dadin oh kando anka mebre pam no say haircut or say then or say this haircut fit you pa jewu tu boza me da say me kura mam metri ho mfu bio mam metri ho mfu kura na Master Pana Junior Kintampo de Abano say happy birthdays to Presra. Ni bedam. God bless your new age. Wishing you long life and prosperity. Enjoy your day. Dear Mate. Na why be ni kabute yita de Abano say or where life edi free topoli. DLFM in fact you do all may God bless you all. No onshire pa me so me da say. Ya me nshira won so say wie no. Wo dwane life. Ka se abone agina we sine bunu ko mu say pon. Na emusemufo ne ya Maze Mebel entwene se mu ede ema yen Brema soja ye fe ne Brema ensoja ono won suro hwe ema ne frɛ no Champion Taylor ne dia e wona daka mu no ye Mr Frank Jerry ede ekopie mu Facebook and of YouTube akasebo no wonya bi ehwe ye Senior Technician on duty ye Mr Samuel Akwadwo afɛ ne say DJ Zigby ema ne de omo frɛ ne say Ozigios chichire frɛ ne furu madesum ya wie na kenkanfo mienu a ba kutire ho ko na ba konso nanim da ho saa dedwa Kwadwo ne Adjoa ye besi nkunya besom ne dia meje so eye ose ade oyo the wamf
Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Me ne mo fa se ba. Adjoa Agyei Sikapa. Ye kwe hwan na eba. Nana Adjoa Silky. Ode hwan na hwan. Kwame Efu. Ana afei. Sexy journalist. Papa Nana Adjoa Silky tena se radio no wana aye den. Wana auto. But wo de wonsa ka. Ye be chu dey. Ema mra aye den. Anyway. Said ye den. Ese. E kire din. Kwame Efu mo so omra ne kakra. Wo ye den ya. Buampo nsem nana. Ana aguna akire mu hene ana afei. Aguna PSC. Aguna PSC. Ede maka. Aka krab ni tiri no ma ne se me die ya bi. Ni tiri mo be se me die ya because ofira himfie ntimi atiri hu mfusa. Asem ba ibeyi. Tie ye ye ndanda na no beboa. Na dwuma die no program ho ye ekoso no so mu odesa no manam. Hwan na ye sa program no? Sexy journalist. Edi ada so ne ye den. Eba na aba. Etekwa na ye den. Ateko. Fa udin bra na ye de ye nkyira se ye mfa ma wo. Emu 90 de ye ka ne sa na ete emu 10 ne de. Enipa din se obia onu suban kakra nti no betumi asesa. Wati ase na nya sa na ete. Sanity. Na Adjoa Silky ye obia no ho ofe. Oson wai batre, ope fans, on fan fans ni agro. Na dwuma de no na eda ben. Ene ye binada. Di ben eda so. Give and take. Give and take. Fabra na yeso yemfa ma wo. Ye gia na ya ma wo de so se na wo de no. Enya no ano no. Na Adjoa pe fans. Manemrane na yenko. Achire mu hima, fifi mu hima, enkeche hima. Radio mu ya santo. Michael Jackson. Papa no. Ebra kai free sam de kwapom me se no me ase be bode. E kire din na Adjoa Silky achire mu hima na akwamwa yi. Ene de mamu nyina mu a. Ene tia. Ne ade hye. Hey, Kwame, ade wakabu mu ana iso awo no mo ha ha